Takubundi kuri ubu ngubu abarwanyi ba M23 mu itangazo karahabutaka bamaze gusaba ingabo zose ziri mu mujyi wa Goma, no kuvuga ingabo za SADC, abarundi, FDLR, FARDC, Wazalendo, abacancuro ndetse n'abandi benshi barimo na za MONUSCO kuba bavuye muri uyu mujyi mu gihe kitageze ku masaha 48. Niki kiri muri iri tangazo uri kuri imbere, reka nanjye ngenekereze mu rurimi rw'ikinyarwanda. Batangiye bagira bati: Alliance Fleuve Congo, abaturage bahujwe bafite agaciro kandi bateye imbere. Itangazo ry'ukwikira ry'itariki 25 Mutarama 2025. Ati ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 ritangarije ko ryibasiwe n'ibikorwa biherutse byo gutera ubwoba byakorewe abaturage b'abanyekongo, cyane cyane abaturage batuye mu mujyi rwagati wa Goma, kandi riraryamaganye ryivuye inyuma. Ati turahamagarira kandi inzego zose ibigo n'imiryango ishinzwe gutanga amazi n'amashanyarazi mu mujyi wa Goma gufata ingamba zihuse ndetse no kugarura serivisi zibanze z'imibereho y'abaturage kugira ngo bagirirwe akamaro. AFC M23 iributsa ko uburenganzira bwo kubona izi serivisi zibanze ni uburenganzira bwa muntu. Kubangamira nkana imibereho myiza y'abaturage bo muri Goma n'utundi duce tuhakikije bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa byongera akababaro k'abaturage kandi bigize ihonyora rikomeye cyane ry'uburenganzira bwa muntu. Turasaba buri wese ufite uruhare mu bijyanye no gutanga amazi n'amashanyarazi gukoresha ubushobozi n'ubunararibonye bafite mu gukemura iki kibazo vuba kandi neza, hagamijwe korohereza abaturage bababajwe no kuyoborwa nabi n'ubutegetsi bwa nyakubahwa Chirombo w'Kinshasa. Byongeye kandi AFC M23 irahamagarira abarwanashyaka b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari muri Goma no mu nkengero zayo gushyira intwaro hasi mu gihe cy'amasaha 48. Umujyi wa Goma ntugomba na rimwe gukoreshwa nk'ahantu ho kurwanira, kandi rero ishyirahamwe ryacu ntirizihanganira itsinda iryo ari ryo ryose ryitwaje intwaro rigaba ibitero ku baturage b'abasivili. Yavugaga ahangaha ishyirahamwe rya Alliance Fleuve Congo. Umujyi wa Goma ni w'abanyekongo bose. Ingabo za FARDC zo ni abaturage b'iki gihugu. AFC M23 nta rwango ifitiye abavandimwe bacu bakorera mu ngabo za FARDC. Intambara yacu igamije kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bubangamira abaturage binyuze rero mu bikorwa bigamije gutsembatsemba amoko, ubwicanyi, iterabwoba, ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu, gukwirakwiza urwango, imiyoborere mibi n'umutekano muke mu mujyi rwagati wa Goma ndetse no mu gihugu hose muri rusange. Turahamagarira FARDC kugira ubutwari n'ubwitonzi bwo gushyira intwaro hasi no kwitandukanya n'abacancuro, ingabo z'u Burundi FDNB, abarwanyi b'abajenosideri ba FDLR mu rwego rwo guteza imbere amahoro. Turasaba MONUSCO guhagarika byihuse gukorana na FARDC ndetse n'abarwanyi bagaba ibisasu mu bice bituwe cyane no kugaba ibitero ku birindiro byacu. MONUSCO ikwiriye kwibanda rwose ku nshingano zayo zo kurengera abasivile aho kuba umufatanyabikorwa mu ntambara binyuze muri ubwo bufatanye bwa gikonyozi, kuko rero uko byifashe nitangazo banashyizeho uburyo bwo kubageraho, bashyiraho email yabo bagira bati: mwibuke kurinda ibihuha n'amayeri y'uburiganya birimo gukwirakwizwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Turongera gushimangira umuhate wacu wo kurengera abaturage no guteza imbere amahoro ndetse no kuba twiteguye kugirana ibiganiro bya gicumbi n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bunoze kandi bwimakaza ukwemera
gukemura impamvu nyakuri z'ikibazo ndetse no gushinga umusingi w'amahoro arambye mu gihugu cyacu cyiza cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikorewe ikibumba noneho kwa 25 Mutarama 2025. Alliance Fleuve Congo AFC ivugirwa na Lawrence Kanyuka, umuyobozi mukuru w'itumanaho, niwe washyizeho umukono. Nuko byifashe ibyo mu mujyi wa Goma.